Yeah, anyway, magora kwa na raja magaja ki gora la jaga ja gora ja bialing. Uh, take it to don't gora ja ba laptana raja me. Ke kur ba de me wal, menye na ke irtra la menye kon ke shabia. La ba de me wan kur 90% ka ganora. 90% ka yigan bel de shuwa ka ganora. Dur dia de kon ka dia me amat kan dia la 10%. La kur e jitok kur metar ke irtra kan Ethiopia. Badi mene de lutin long to wana kan ka no reka kon mujo ko ne mun Ethiopia amondan so mo kwa la janya la jami che jana mene me to ga nyoko ta jano natan kon gor kon asap sumi gabanal atiya ke mugwa ko tel ne de chang atala ke gwami da ko ken bareke je teleje wi dial ta ga pona Ethiopia ga jan tel poda asaba mono baji irtra chicken use tanajan bangla free makora nyamelo ko ngi mo ne gar godon wana kan ci li wan kur ne ka kan ci to nga da jawo ne ba to nyogo ne bana ban gor ka bana na ko ci kur mu to woro mbaro mu di long ka ca bia kur pen garo da mi ko ren bu gore ne la ka jana bu to ko no gor jana ne ni jira men bi jawo ne ci ronga de ki ci de ci no tiere jël ga ya ko no wala ne I remember me ni na kertra me jo chan ci na wo ci na go cha na to ka kam ne la kap garan ba jinang ba yang wang kur bu to kur tong no mi jiram no bu kur tene wan la use wo je me chi we dan jiran da lu ko mun ja mun dan no mi guje ne na Ethiopia mun do ko guje no ge bu deja ya ti woten man mi guje chi boten ba kam ni ko bom ko blor yar ko mi kap ni ko bom ni chang chi do lo gang ki chi da no bi ter ko lo de kelo so che gor ne bi jel ge bi agatit ba kur mi bi de lo en kur me jana gor ku ne ye gori jene ne ran ke lew ka manen ti langane no re bia jala jel ke ye bia tit to kon to kon ko donc kuye ti re ad saba da tangen kwikene ligna ad saba take a mal ite go take a mal of course take a mal ko reside ka bat korte ra ba ko mbi dir long ya nen tul biele te de ke lu ja det ke lew tel mi jala makala ke ata gonna dia katona ngatona ana je ko ne bia ta ga ngede wo ko re kur mi dit ka economy ba crash ka gwamnati ko mishi kormi jata tani chiang la economy la je ka chate ka tate ka jana wa meti ka yoku te gji te gji taw ka pan ka dollar be nyin ko taw because you don't know what's going on right now ko na gji $100 cha ko tu wana ka 18,900 la wana pan 19,000 so ko gwamnati be economy be je ka long ya nya mai net so wana je ko na bia don't know la ka gwan dia economically financially and things gwi na di long real ka mabera la ko korme de tani chang la we la take a crisis medit so gwe jarong gwa long da ko na len ko ne la no ko pi kon tin to ke te la rodian chimane ideal tanat kon ga man kon gwa na kon de cha mare ki kana len ka man to yen do jelo long la wo gwen bi ka jami dit ba to long mana kap ko korme ji korjero me cha ku me dan de ti am la na ne na gore palo jeli ka disababa so de ile la de janeta ko ya ger kone gor kone ngata gor kone fort so mi jana wajan gor balaria so man dong man gor raja tena wona ne jen ramata gambel mi langat ka gambel ke lu ngana dial da gambel be moy ke ngata be moy ke chara metod mi dong ge wona ne dong de yoro lu ka ja ke da je lok chima yan tape go ra ke je mo dong changa dong ko business na me idea me dong go je da ra do ka je mo ge da go ka je nya mai dun ke dang ma ji kon bi tan tun ke dang ke lo wala ke dang te gari don wande de la bat chana gor wala tan da manado
adama na baba yoro ga bina ro ke jaga telephone so che china ba gora ba la ban yone jaga bina la maro ke be chara melat so man go ro kwa na wona yen ne ideal ta gambel kon me chene gambel na walam to dorian ta mon ta gambel ka dor chi man na la ke dong dor gur len dor mor tela gar gambel mata ga munde la jen mata dora mana jane da gora rano wa che which just make sense jan to gar gambel ken dial te gambel ken dial taram te munde mode la na me muda ne di kalkala kan jigete ko mon ken kan jirante ko munde la jen kode yene gala gar gambel ci aguje wona ne wala gambel e be chop dal ko jira na ko jore wa dara ni yore dor dara ni yunu ngam de uzun angel kan dan jawda mi ci lano wetin la gujine jala jerup jadda lazane ci de guje jen wala ko gorgo le ngene ten god yalla jine dial chop ten ta ci de chaguje di chop ten de lay cham ne ja janan ci anen re na chum na pam ku kon gujine jala kon chole je pam ma dis no wala ci pam dara ngene da chop ten jen pam ku man ko la ko din ga to jen ci nyan kata jen tawk teno jen siang na teno jen chakula chola ne 30 minute so mo kula advisor ga ye ngora no de kam ye tele mun manan la win mon dam nan roden generation to generation wo mere no roda e jan 30 minute mo yende ala yero no gor montan diro mo go mondi wodi du no kwa chen mo jene pen bang da tena tong dembele ko rundu chok jok run wan point 30 minute mo chabulong mi jega ja akon ti le dong ga dong ko no wala tele kon mon le ran dor gon ga dor man including me gon ne kon dial kana jagor ne bana ta mon gon ne kon dial da konten na ga yendial gen goro ne yendial bi ta ga duor mun chang nam gode rana gor ana jago bu ko ta kel ga ya bana jega chang do den so jana blin tien goro kam ya so rar gor mun jang nam ne tel mun nanan ba chop che da gote ji kon ge nor ne ke dial ta ga bal so na mero nyo ga ga bel goro den la ga no rar gor mun mo go mun tel mun nanan gor ke pure adatene tong ko kor gon motot ron kel gerundaro ya be mun mo ba dong be jolo mu ci kabla mun di rudi tan di ko rara gur mun ci ma dol garo de na wona ko gwar mi jin nyam bum point e lo ngaro do moy ron gwa de gwar ngon e ko de na me mun bidu no kwaj be tan bi mo ge yom bo ka bele bi war garo garbe so ktar mi ne mo wo jangu ku mi run ta be je langane ye ko ngal mon ngal ga kap ana rana wo rara wo mo je jada bo jangnan gwa de tene ga mun runda ro runda jen yang dumo ka jen yang gan gura gambele chane lebele chupten no wal ga ngaj no be pega dal ko jidam gode chupten de kan kon ngaj ko ji kon gaay ne ate kon tala dong tel mun nan mun gele taga ko runda be gambele badit guys ran tala dong nyo bral wotele mun bral bele ran dar mun gwan mun ke mun dir ko betaga gadu taga family rara gon mun gwache jeg betaga mun ta so kon mangni de braro gor yo ba mun kap dor wa mi betaten dor tang bina jeg ba kwaj so chana jalat jan da bu kon kembel bu kon ja dit ga bu ko to kel ga thank you so much ane biata ga mal man da jeg cham la